Hoćemo li pit kafu ovdje? Jel? Pa eto, ovdje ćemo malo morati popiti kafu. Ja malo gore snimim džeda Neđa pokojni. A lošit ćemo za čas bogat. 10 je tek sati. Možda su se poželjeli striče i malo makar sa snimka da vidi ovako. Evo ograde granice. Sad je džeda Neđo. Evo Boba rodila opet. Boba rodila ko bude zainteresovan za branje. Ravna džeda Neđa pokojnog. Smreka jedino narasla i rodila. Ostalo ništa. Neko izljaljce zove. Jeste li pristavili? Ej. Jeste li pristavili? Pa ima li kamenje tu ono? Vidio da su rodile i kruške i šljive rodile. Gledaj, jagoda evo ima. Eto, naložite vatru. Pa ima li kamenja? A? Ajde se vratima ovdje gore donijeti. Bilo je negdje tu gdje smo kafu kuvali. Naki mušica, bože ti, pa može šta je ovo. Gledaj, kruška ova, ovdje ova najbolje rodila. I ova dole još jedna, dvije, gleda. Love nake krupne, pogledaj kolike su već kod je pitoma. Gledaj.